Wingo le tua pespesenga fale nganga e peona fa fonga mai mo mai lo tatu o tunu o nei fo vanga o le tai ao ia na tu ina tu e tawulunga tu ai ma le tato sauninga lotu ia na saunia ma ta pena lana au ona le sunga i le fa fenga le kale sia o le Samoa Worship Center mai i vai telefo singa pasta fialua vai lili tito manatu fo i le nei tai ao ma le fa fonga le tato o tunu ia ua matu atu se upu whaaleanganga i le rei tae ao o se whaalumanga whaaleanganga mō tātou uma au tātou tā pena i tiute ma whaiva tau ave o le nei aso ia i leanga le lei o le tua ma ia vea le upu wholofola le tua i le rei tae ao e whai ma taoso o le nei aso ia e whai fo i ma tai tama o le nei aso ia au tātou wanga tua i tiute ma whaiva o ngā ruenga fo i malawa singa, ai mai se o le tātou wholaunga a matai le amtanga o le neiva i aso la tau ia. Mo mōri whaatai tele le au ona le tua i le sunga i le whaafengainga o le kāre sia o le Samoa Worship Center mai vai telefou, se ngā pasta fialua vai le tito, ia tu sa ima le upofolofola le tua sa ma whaiona whungaina ma launga ina i le nei tai au, a vea le ma whaamunianga i loto ma whina ngalo lo tātou o tuno, i le nei aso ia mai se o le amtanga, sa valinga o le nei foi vai yaso la to via o matule pisi sa yelo tatu o tonu o lava yaso le failonga ina ma le famana tuina o le tutu tasi po le ono se fulufatu sanga o le tutu tasi o Samoa ia o teiloa o le vai yaso nei back to normal me uma le tulanga e piona ia ngā luenga masani o a onga le whanau o la tau o toi taliwa tu i maota malawa i nuu mafio anga i le mai ai o tongala ua pinga po campa au kiwikiti ia ma fautasi le ua a mata ona toia nga iane masanga iane ai o le tai maoto malawa ma ainga ia awanga ruenga masani e whapena foi la tausa malanga ma mau mai atunu ma mau ia ono le ave o le lango i tau mwhainga le malo ma le tūlanga o le tātou sisi ngā fua e ilta tununga na amata ona toi foi la tau le whai unga o le vai yaso a matanga foi o le nei vai yaso ia e toi foi atu foi to e whaafasa ngai ma le malulu, to e whaafasa ngai ma totongi o pili o fale, ia ma le telo le mau pili o lo totongi, ia e whea ngai ma nei o tātou tangata i atu no e mao. Ia pe e whapena lava le soifuanga ma le olanga, o whea lava tātou te o i ai ma sa ngai ai, ia ai u lava, e tātou le to e fo i lava i whea au masani, ia me se lava o le tau singa o tātou ainga. Ai whaatalo whatu ma ofolo whatu i le nei tai au fōma le nei tai au manuia. O le tai au le nei o le aso ngofua, o le aso lona valu le nei, o le masina o iuni lua afe lua se fulu ma le ono. Tau nuu mai eidifo launga ma le sāwalinga alo tātou o turu. Whaisi malu lua mātou i Samoa nei. Oi, e o le pōna pōe o mea nei le tai au. Whaisi malu lua. O se vainga ese le vainga nei le tai au, pe a whatusa atu le tele o tai au, te usu mai ai. Ta o le lima, te o le lima tele no usu mai ai, pe ta le lima o urunga la o le tele. A whale whārwa ve au, wala ta pena, ta le lima o urunga la o le tele, te o le lima la saule ta vale. O nei le tai au, o te iloa, o le malulu, o tuai ina usu le tunu. Io o te usu mai nei le tai au, ngao lunga la o le tele. E le inisi e tau le inta vale whewai, e tau le aini pasi o whewai, e tau le aifo inta miti a onga o tutui au tafora au le tele peo na masani ai, o le tele lava o tai a uma, e te usu mai le te o le lima, ia ua matro whetau i mata miti a onga lau ala ama i whaatari pas, a le ai o le tutu ma le tamapo le tinai au tafora au le tele whaatari le pas, e o vo le te mila le te o le lima le tai awa, a mata no mai pasi mai tua, a o neila, e tele titi ala lima ua o mai lunga la ua tele. Au wa ele ngao lunga la ua tele. Ia toe, le inga mai ki a onga, tau le inta ngata wheo ai, o whapea o. E pe ia o le malulu le u whaatutu ngā tai le usua le toa tele. Ia nei le tai au. Whaatutu ngā te walanga e le masangi ka kou le malulu. Masangi a tātou ni mawhanawhana ma le vivela. Ia o atono ui e whafole e nei o tātou tangata Samoa. Masangi a tātou le usua le malulu. Au te loa peia o le mafuanga le na o le tuai na usu mai o le tele nei le tai au. Ia ono le tūlanga malulu na iaia le pō na pō. O le au whaitauina le lipoti o le tātou talo o le tau le o tau nu mai na whamauina le ofisa le vai tau le afo le lima i le tai au na le la. O winga le tau i le so o au savili o le matau polu le ofiti ai Samoa mai au mai au man nei timu e a fiai le atunu i nisa taimi.
E no, ia se fautuanga po se lapta ingo wha malo sia mo lau whano umo le atunu i le so. Ai o se vai ngala tamai le so o le taro talo le tau whai mai e uwhitia se vaenga o le langi e au mana i timu pupu e iai nisi o vaenga. O tae au ma le asalulu o se vai ngala tamai o le alangi le leisa ia vanga na aina i timu pupu. A se tofi ma le asa whareile o le ai timu pupu ia a o le asa to nai ma le asa o le ato ulu va solo ai timu li poti na o le tātou talo o le tau i le nei tae au e fua iei fuanga tā penanga fo i o le tātou o tunu o le nei tae au whailete mai mo mai lunga le porkalame o le 685 morning show wha talo vatu ma ofolo vatu mai le poto o tu o wha salonga le 685 radio i sale ufi le tau langa o pia nei wha talo vatu o le nei tae au pa ia mawalunga o le tātou o tunu o le ngata i Samoa nei ma Samoa i tunu mo mau talo valava and good morning ma lo le usu ma lo so i fua manuia wha mole se i share ane le tātou live i le nei tae au, follow le tātou Facebook page, like le tātou porkalame, ia ma subscribe i lungo o tātou YouTube channel, pena i elisi apo lau tele ia ma le 685 radio. Ai o tātou maile li poti o le tātou talo le tau, maile ward porkalame au kilani New Zealand ia tō vi o tofa. Pai mai o le tātou talo le tau e te ulu nei timu ma mai le tau nei au kilani o winga o le tau i le so e la ma ua e tele lava i na ua faisi maru lu o le so e se furu tolu tikeri le ma ua lalo le temperature ai se furu fitu tikeri le ma ua lunga ai o le maru lu o le tele o savili fa alongo ina le maru lu tele ia o le temperature e iwa tikeri lona ma ua lalo ia ma e langi le leile so le vai ngai le si fast furu valu i tu la langi le lei mai anga ia tu na maruru tele le fitu tikeri le mawalalo so ka fe au kia ia ko inga ka fitu tikeri i ole se furu kolunga o ke loe lava ya mato i nei pe a fue o ngai sa mo so le kusa lu se furu lima lu furu ongo tikeri o le kwa maruru tele lopo la tu langa na ye ia le maruru le pono po mato i nei sa mo e le makwa maruru ia e malanga mai la tangata i fafo mai ni usida Australia mataru tangata i fa pe mai la tau e mafana fana aisa eu masangi ni malulu e kau ma malulu i tau sanga uma swinga i o le tau tato moni mawina a malulu ni usida o malulu e makakou le lope kim oisa rongi usida kim oisa koi makakou ka fefe pa talo vatria tovi tofa kiri manupule to sitala malo le usura mtanga neva yaso pa malo fo ia se wai ma se ia e a mai se fo ia fanga manu ia kopo take one mai Brisbane Australia ka talo fo ia la toli Christmas de malu e a fa malo fo ia Paulo ni ula e a tato o lia nei tai o fo le lo fo malanga le o le tua pa talo vatu nei ni usila i te puke sunga le tai ia to tu mo mako tri ma to lava mako ainga i Samoa o lo manuia ma to le lofa o le li pa malo tātou talapu o le tepatasi le whinau, le o toi si ampini foi, le fitu o malisi i hawi ia le tua. Manuia le amtanga o ngā ruenga o le neiva yaso, manuia foi por kalame o lo fatu a paulo mo o tau umalava, e a mai nai ni usila talo fai. Malulu o tau ai usu lavo no le tapu i atuna i a inga. Malo le on sai, malo foi le tau a tai, fa talo foi a Mikaele tau fino, Antonio Sua, Pati Augustino, Timu au wa atito ia tai au manuia por kalame nei tai au public holiday for King's birthday for us in Sydney, Australia. Oia kai laki ri o kowari o ngai public holiday o kowari o Australia. Fa talo fa nei tai au ia la fo i soli malo so fo manuia nei tai au fo ro fo le sa inga ruenga nei tai au ia manuia fo nei fa na o su ia onga fa wa wina suenga nai whanau i le so ma le nei vai aso koriso le fifi. O le tele o whanau a onga ma korisi ma o lunga o le whanga solo suenga mai le vai aso se invite today se o ma le nei vai aso. Te lo masalo la le si vaenga na sa tau ngao o le au wana nei le tai au. O na le whanga solo suenga tamiti. Ia le tele la o tamiti fato au su mai la le teimi e whai eia la tu suenga. Pa talo vati a lotu manu lotu. Good morning, nei tai au fau malo lava le sai malo le tautua fa manuia le tua mo bokalame nei tai au mai au kilani New Zealand i mangele malo lotu e a talo vatu timu au vaa maybe wale se petro o empata tau samunda le empa alert le o e sia ka ko mea e a va talo vatu ia fia ma mea e a good morning mai se foi i a pen talo sanga kauli
Ta whea maari I whaui alo sio. E awa pia fo I soli tu. I tu vai good morning soli tu. Whaftai teren maa futa mai. E nei vaenga o le tae ao. Le Bokalame o le 685 morning show. Na le tolu tatou share le wei le taro Bokalame nei le tae ao. Whamule se o omi ane lava le share o le taro Bokalame. O le ta ua I o le share o le taro Bokalame. E na ia vave ona si le fia e taro pa anga ma le tō tele. Ia le tūlanga e pena il taro Bokalame o le 685 morning show I tae ao te tasi. Ia al mele o te talo le nai pa anga. Ia al Bokalame I le nei fo vaenga o le tae ao la tō wia. Tele mena tupu le whai ungar wā yaso, pe ona si le whiai e mamalo le tātou o tunu. Tele mena tupu le whai ungar wā yaso. Io e. Whai ungar wā yaso le ana te talalo I ai le whale fau po le headquarter fau o le vaenga whau whai le fast I Morinuu. 1.5 million. Le voina tau alunga I le lātou pō le aso stonai. Whai ngai tai le malai fo I lea soka, whale o soka I nā I le Apia Park. Tumu I lātou sa iai. Ia o te loa fo le tō telo I lātou na malanga mai le tutua tas o sui o le vaenga whau whai langolango ina. Ia le vaenga whau whai o le fast. Lea sa malanga mamau mai New Zealand ma Australia. E lale tau tonunga o le vai aso nei. I o le atele rawa ina toi fo I lātou. Ia inga o lo wha muli ma wha atari mai. Ia almea pito sili na tāua sa maua se awa noa. E enjoy ele tutua tasi. Ia ma fia I sa mo nei. Ia e toa wa ato e foi atu foi. Ia te atu foi tai taru tangata. E toi whafsanga ia ma pili tutongi, o tutongi o fale, o rent, tele o le mau mea ia tunu ma mau. E le peila o nei Samoa, umara campbell au kiwikiti, umara campbell au fautasi, ia e koe foi ia kua, ia e nu I tua, ia ma a foi masavai. Ia e peo whatoanga lava. Ia o le ngata I fale ma le tau singo a inga reise mea, atu o le ma fau ni pili tutongi, foi longi rent o fale. Se I vanga nai lava mea whale lotu, ia ma mea whale nu. Pe o mea nai, ia ma le tau singo le a inga I le aso, ma le aso, pe o mea nai, ese I tātou manai o tātou tangata foi, ia o lea ia tunu e mamau. O le paiunga le wā iaso lea na, whai el tāmu sangata I tō fitu a malisi, ia e ui a whiu e whakalingi miri a pās mai le awa malisi. Kalapo mali se fa tai ma na yo ta musanga overall ma na yo ta musanga o le final and the final fiti ma te patas kwa ma ka kia la vasa se fulu I le fit le lima se fulu I le lima o le malo I la o mai tau o le malo fiti le Yarrow Chiefs o le mengupu fia kama fiki o le tuale si skoa fiti wo o ala ko playmaker I lunga le skoa ai ko e pasi le polo. O le skoa manu ma lo le na fiti sa te tau na skoa ai. Wo o ai lunga le skoa ai to e pasi ai fiti le polo. Ia e pasi angi o lai makua a asa o ngā umu o le te patas. Kua I le lei o le defense o le te patasi na e. O le afa mua la umai tau o le ta'alonga so o a ia mistakes a te patasi le afa mua. Ai mai se tūlanga whangale o lako kick off le ngale a toa mita e palasi e le polo. I o le tū, ia o mai a whiki o mai asi koa. Koe ako te patasi, toi whaile se mistake. O le te lela le suinga, na o mai te patasi le afa muni. Wai pei o le aura awhiti, ma so se aura awhiti. Kamarea. Fast, speed, alo le ta'alonga. Ai mai se le taito fitu. O le mela lena mai tau o le ta'alonga le ma te patasi, le amatanga. E pei wo atu la te patasi tamu whai fo e tau counter le sao al whaangi mingo inga e fito le polo. Ai na ua tāla le maro longa o te ilo I nāle toi tala noa ai whai a onga le sunga le whawhenga inga ia Reverend Malosef. Fo I mai lo le te patasi la whamuni muri te le I o le swing. O mai al te patasi la whamuni muri slow down le ta longa a makalonga strako I ngā mawhiti. Ai o le si koa manu malo fiti na ti ai. O over fia kama. Me oe. E a o le manaia ua toe nofo I nei le ipu. Kusala le ua lua fitu so maris o siampini e le au le te patas. E oe, mai skako po mo te patas. Songa le whawhengai ngai a Reverend Malo Sefo. E a o le whaiaonga o le au o le whawhengai ngai le kale siefa o tonga le tua po le AOT.
ia o ia fo i o le whaia onga ta iulu o le au nei o le tepatasi. Mai la tau lava na tu whatasia le au o le tepatasi. Ia ngā ki e ale pōnga i kua ale askonga. Ia wai tamu sanga wa ki ale vanu. Ngā ki e ale pōnga o le askonga i kua i matamantangi ale ipata. Le ipu o le siampini. Mana ia tele. Ale mana ia. Kusa o lenga alui oi ainga le taile. Le isi ipu o le tamu sanga fo i lea tu ngā whautasi fo e la au. Nofo i taulanga i leo i ale fo spuni i a ti e tua i o le alipata i ale ipo o le siampini i o le fitua malis a pe au te vai ato le ipo o le siampini o le kiukiti wha Samoa a ki e kua i le whanga i le au fo i le ale ainu sami i e pe o le o kofu sia uma ia vaenga o kumua ngei se i vanga na isia matou motu i sala fai ia pe o lena misi mai wa le sa matou te talo i le matou va a tasi o le tolu. Ia ele i manuia le nei tau mwhainga, nei tau sanga. Ia, te reo foi la, to ta pena mai le tau sanga fou ia po o le te wila. Ai, wha maloi nei au lava na tau sini o, ia ele taro tamu sanga te to fitu nei a malisi le ua mai atu. Ia, mai se foi la tau na tau whatasia le tamu sanga. Ia, mai se wha maloi le au o le te patasi. Tūlanga matau tia e a sa i eile whaino manu wha pe nei foi ia wa ti e fiti e whai o le ti o le ipu ia a luako i male price mane pe luas furu afe ia ia al mana ia o lea lava wa toi nofo ia i te tonu o lo tātou o te no pa tarawati a Sunny Fata good morning ia leo pepe i o ane tinonga mai o tara wha tai tele le mafuta mai nei vaenga o tātou wha salunga ia karo si au so mai si uso ya ngua ngir kai au o vai aku mkua mai ar fingale so fangua ile o le blues le so to na in same vai today o le fai ungo talonga le tamu sanga le super rugby e bena ye fai ungo de vai so makua i ma losi le angol matangi ono sfuru lua le Brumbies au Australia o le Crusaders e lima sfurulua malo le Blues tolu sfutasi a war mea ngai afa talonga o le Chiefs na malo i la talonga ma le Reds e fast furuono i le lua sfuru ma le fa o le weekend nei o semi-finals o le Super Rugby Pacific semi-final mua al po le asforeile talonga le fai e tonu o le Malayo Hamilton i New Zealand o le atali malo ai matai leo le ato e taalo ai ma le Crusaders ma le Chiefs fai a Hamilton New Zealand i le po le asofale i le semi-final mua na o le semi-final o na lua o le Hurricanes ma le Blues ma le tua foi o le whainga o tamarsanga nei tolu taalonga i na fai le weekend tolu manu malo ma le best loser o le best loser la le maua mai ei le avanoa o le Blues le alau le ata alo i le Blues ma le Hurricanes i le whai unga vai aso nei le astona i semi-final whai ioe e le whaatulanga ina lava i o le tamalasanga nei lau mai tau atu i ai e home game lava i le Hurricanes home game foi le Chiefs o na le na mua le Hurricanes no na lua le Chiefs a whaila e le weekend nei semi-finals ai manu malo le Hurricanes ma le Chiefs o no wingo le final e whaila lo i Wellington ioe ai afa pe umane le weekend nei ai manu malo le Hurricanes ai manu malo ma le Crusaders e whaila le final i Wellington ai a umane le weekend nei ai manu malo le Chiefs manu malo le Blues o le final la e whaila lo i Waikato i Hamilton e peio o le advantage na o le Hurricanes so oi ma le Chiefs il tulanga le home semi-final ma le home final ia beitai a o lo foi mene o semi-finals e lifi foi performance a uma au te lo foi ele o faingo fie semi-finals e lua e fai foi o le finau mai o le Chiefs na tau ia ma le Hurricanes au te loa e leo sta mai tape nanga le tape na tuai le Crusaders a me se foi le Blues e le ilo ale me fiti e le polo ioe e le whai unga o le vai aso nei. Ia, a talo watu i le nei tae ao, tō vi o tofa,
Ia, sa mana ia lava ta longa le blues o le red card na tele ni fale tonu oe. Se kovio. Se o ia se. Malia ia, kalia ia fai inga. Ioi, talia ia. Toi ta pena pawan me fa tai o toi maua le tau vanoa. Ili fai unga o le nei vai yaso. Ioi, le la tau tu ta alo i male hurricanes. O le sau le hurricanes o ke vai a ko le sau o le siompingi. Ka kia le sau le hurricanes leo te mai tau o toi la tau ta penanga. Ia, ele nei fo i tau sanga la tau ia. Ia, o le tūlanga na pena ia i whai unga o talonga o le tāmara sanga o le Super Rugby. E le whai unga o le vai aso. A se tātou se e atu talonga o le NRL. So le o vai a kori e o le anga le mea le o whai e le au lea. Le au lea ai fwoi. Ale Penfas, ale Penrith Penfas. Am kau ki o le sa wow le au ngā le mea le wai nei son. O le whai unga o le vai aso ma le vai aso na se ima vai today. Ia mai talonga o le tamalasanga o le week 14. Kai inga uma le NRL. NRL lusu fitu vai asu. Vai lewa uma le Super Rugby. Ele tai le NRL. O le week 14 lea sa iai le whai unga o le vai aso. Na manu malo le si Eagles e lusu ma le valu sfuma le whale Rapids. Manu malo le Storm i le Knights tasi leo talonga fi nauna iai. Storm e tolu sfululua o le Knights tolu sefulu. Manu malo le Roosters i le Raiders e luas fuluono le ai. Manu malo le Dolphins i le Cowboys e fa se fulu ma le fa. Manu malo i le Titans i le Broncos e luas e fulu valu le luas fulu tolu. Ai lami le Panthers i le West Tigers e ono se fulu valu i le ai. Oka, fefe. Manu malo le Sharks i le Dragons e tolu su fa le fulu lua. Manu malo ia talonga na lesa ia i le aso ananafi. O le uta mai tau atu ia e foi ta alonga i le sola tau ia o le Bulldogs ia ma le au le Eagles. E le i kai il tamasanga nei le NRL. Ala o mai tau atu o lo tūlanga mua pele Panthers e temine i luas fuluono, Warriors e luas fulua, Roosters e luas fulu, se Eagles fulvalu, Dolphins fulvalu, Sharks fulvalu, Knights fulvalu, Rapids fuluono, Cowboys fuluono, West Tigers fuluono, Storms fululua, Broncos fululua, Raiders fululua, Titans e fulu, Bulldogs e fulu, Eels e fulu, ma le Dragons e nao le whao na aiolo i eil te minei. Ia, tano tuli matai a pēr ta longa i le whai unga o le vai. Yaso, te lole, whai unga fo le vai. Yaso, nei toi whai wawai ta longa o le tamalasanga o le Federal Pacific NPC. Tamasanga foi ala pi fai tu malo la kapisa mo e toi fa wow wasa malo lo mai le vai aso se mai tunei ya avele fa mo mo tamasanga te to fitu malis ya no to tele walo mo fa nau ya olo ta alo ai kalapu ss ya o te lo foi la la o tele no to foi au fiti wa pe fa e au fiti na malanga mai fa ya inal automata ya fiti ile au le no idea sa mo to fa ya ina male yaro chiefs fiti ia ele au o le te patasi e sa moa. O le tūlanga le leile na. O fiti o le matua le leila wala laka pi. Ia a le tasi na pine whamau. O le eo mai nei sa moa. Vali aku e kako au locus. O le na winga. Ia o lae. Te le sa o le laka pi. E le tūlanga o le tau mwhainga o kalapu laka pi ese ese. Ia e te tono o le tātou o tano. O leo toi 5 minute. O na tāle o le fitu le ne vaenga o le tāia. O le whama mo le tāle fitu le tāle nei. Fonga mai mo es whawaponga e a o tātou talafou mai a Nathan e Sarah. Ara tātou se e atu i le whawhianga nei toi taliu mai tātou se e lei talafou. Dalo walava o tātou talafou o le neitae ao. Talata mua o lo tu fesile pe le to malo sa fata. Po fewo i le la tau tupe e se fulu milion na tala mai le malo ni sila. O le tau i mo le whaaleanga ina a iona ngā tai whale i le mā ngotoi o le waan malo New Zealand. Ua manino e pia na whailua le whainga malo Samoa i le tau sangana te nei e se fulu miliona tā la le tupe mai le malo New Zealand pita i o mai lawa le taimi le nei e le tau nuk lawa na tufutufa i tangata sa whata le tupe. A i le tali mai o le official vai fafo New Zealand le Foreign Affairs ina ua i mele i tātou tala fau. Na tā ua, le mai ai ona totongi mai le malo New Zealand, o le se fulu miliona tā lai na malo Samoa, i le aso rua se fulu malfito me,
o le tausanga na te nei, lua afe lua sifun ma le lima. Talua i nina sau no ele pale mio Samoa, la udun mali atoa, ina ia lava pēle no sa yo sa fata, ha o tamo whaile malo, e wha mai anisi o vaenga, o na tufutufa leo la tau tupe. A fua atu le aso na au mai e New Zealand le tupe ia Samoa, wo owa ni mo le tausanga atoa, o ye le tupe na malo Samoa. Nisi o tala, e tasi tesi ma le 5 miliona ta lale tau atoa, o le fale tuto tonu, o le vaenga wha upufai o le fast, na ta talalo ia le aso tona ina te nei. O se taso fale o le malo i mulinu u, o toi wha afo ma le fast, ma a bea ima ona o ofisa tuto tonu. Sa tumutumu isu i lango lea vaenga wha upufai, na malanga ma ia tunu e mamao, wha apea fo i minista, ma o la tau lango, e muli mawina le te talalo i ai o lea ngaruwenga tele. Wasulu o toi nile malo Samoa, i whare tupe i te tono lea tunu u, mo se fisosoani, e alai se i tā lafu tau tupe, se i wha tupe i se leni mo i tū malo. O le li pote mo le newspaper Samoa Observer, i le aso na nafi, na tā ua i se tarusanga na malo, i whare tupe wha, i tu tono Samoa, ina ia ai tā lafu ai pe overdraft, se vaenga tupe, e wha alava ai tupe re tasi des mo le 8 miliona, mo i tū malo. O se tasa whale tupe tu tonu lea tunu u, na tā ua iniso le pūlenga, e leitali e ina le pūlenga, o le la tau whale tupe, le nei taru sanga. Dala mulumuli. O toi avele awa te patasi, ma se amu pini o le vai 5 Maris International Sevens, i le vaenga o lii, ina ua mon malo i le au mai fiti, le Yarrow Chiefs, i le tālonga whai u le pōle aso tona ina te nei. Na finau malo si le tālonga, ma sa te tusai ai e 5 i le 5, mo se taimi umi, pei ta ina maua te patasi le skoa mulumuli le whai unga, ma mana malo ai, i ai e se furuma le 2 i le 5, ma toi pui ai le la tau se amu pini, ma le tau sanga wa ma vai. I le vaenga ta mai tai, na se amu pini ai le awore no ai tea, ina ua mana malo le au mai fiti, le tangi mausia, i ai e se fulu i le 5. Na sau nuor ka petenyo te patasi, ia fata Purcell, o le lango a inga, le fio anga malitu malo a le pata, na avea malo si anga, ma una ia ile au e au sia lea man malo. Na ta ue Purcell, sa uru fale te patasi le ta misanga, ma le wha moe, e toi pui ele la tau se amu pini, ma ua mawhai nei, o na au sia lea man malo. O le man malo te patasi ma le no ai tia, wa fai u ina i se tamisanga mātanga o fie, ma toi whai loa i mo runga le tūlanga le laka pita i to fitu Samoa, ma le Pasifika. O tātou telefona o le nei tai au, manu ia le aso. Tātou telefona lona ruai whaasalawina le nei tai au pēna whaafunga mai moa mai ei a Nathan e Sarah. Tātou Moses i whaapuponga le toi whaasalawina o tātou telefona pe a tāne valu i le tai au nei. Leo se e manwale wati wa fitu minute, te ai nei le fitu, tātou se e atu i whaawewhianga ma whaasalong whaapisnisi toi whaawawele le pokalame meo le 685 Morning Show. Tātou whaasalong whaapisnisi le nei vaenga o le tai au ina o se e manwale wati le was fuluono minute o te ai le fitu, e le whaamoe o le tā le valu le tai au nei, ia ona whaafonga mai molo le turu le toi whaasalawina. Tātou telefona mena roi whaafonga i le tā le fitu i le tai au nei, whaatala watu nua malo le usu blues le tai au. Wai whatu mua mai ko ina whatu mi mai le. Ia ai le a whaina. Ia ai te rai mai le mana rosi matawau. Ia le li whatalo whatu le tātou tunu. Le tai au fau le aso fua le amatanga le neiva yaso i le anga le leima le alofo le tātou tua malo le. Se fua maruia malo fo fo lau ni tai au fau. Malulu kai au. Oh, mas malulu you see that ka koso le a. Apo ave yo malulu au kilangi le wa. Ave yo malulu plus le wa. Malulu sa. Yoi. Au, go ke ko vini me la wali e wa vai yaso. Ia. Ya ri ki o a fale ko ngul ma ko au. Ko mai umar ka lo li sa wali e ko fo ya.
E ala kala. O mai ka lolo ni sia wali ia o mai ni koi fo ia. Ni koi fo ia kwa. O pe ka mai a umar fu ma ngofo ia. Umar fu ale ni koi fo ia kwa. Aba sole o me anga makai o mai ka mai ngo mai lango kauri lea. Ba kora fu konga oi. Au ki o la vai. Ya o ngo walu le aso ka fu konga. Ya ar fa vetai. O le ato i mau to wa no. E koe mo se mako mo tolu. A fe o koule saul ka wa ngalo kolu wa ngalo pes lusa. O ya le ai. A o le ala e mau fo to wa no. Ai fa ka fo le wala ko ke ui. Yo weni ko ngel matang. O ya ai tolu la ka le finga ka wi. O fisi ma sang ya. Isi bahasa gier pulu. Apa ini amakangor karo mo kurseida. Simple mistake kama ko lenga fa nga may del kurseida sole ya wa mo ko score. Pa wo sasi wel mako au fa ngol vayas. Vai kama. Pole a vo ile tulanga ia i mai a o matangi vai sonne. Eu esse vo le po le la fie wa semi final. Semi final. Pe pa u mai vo ia lo wa di semi. Ele no arme kupu. O matoula mar Crusaders. Le la ba ko e fer be ho ile le. Le no ku ela. Eu que fa vai va pena. Vai aqui ale o Pepe Malvaenga e. Ma que le vai tolo. Ele o fa vai alta po inga le blues. Aqui le ga ma ko malo no si be va pe ole au nga le la ma ko sanga. Ole au to ma ne vo to vo vai yeso. Ja, ole Crusaders le a ko la Crusaders ol matomalai. Kalo. Yo, e ai mana tua la mele we nei e. Kalo fai to. Ole tau sanga le nei. Ja, ele io mai ma tai ta lolo. Yo, o la fa mo mua ma tai ta la ngol tau sanga se vai tu nei. Tene ma liu na tu ol to ma tai. La la ka fa ki ki kasi nga va nga sa abre fungo. Oh, ka fa ki ki se ma liu. Se kau waki ki a mai ri ko i mani wari o mai focus mai ka ko a ya kau fa le ko mo ma ko ya la ko ke ngo mai ka lolo ka ngo me fu ko nga e sa yo kala le makai ho ni ya wa lu di si ho yo le mani ya o lo le ko ngol fa maku ka bai alu si makai le ngol ko ngol fa maku okay ki ala mai o ko ngol ya ko ma lo ma fa o ko ngol ya o kul ko malo ko ma fo wangalo o le konga lava le o le toga lava le o le toga lava le le pai ya ko wai o le toga lava le galo fa bakua galo fa bakua ya to tuli matai al vai un nei vai aso wa pe o lela nga ia tu le tawalunga mawhaiu tamusanga le Super Rugby Pacific. Semi-final Paul Australia le Chiefs mo le Crusaders whai le Hamilton New Zealand. Semi-final le Stonai ia o le Crusaders mo le Chiefs po whai le Hurricanes mo le Blues le Paul Stonai. Wai whai noa o New Zealand. Wha awa New Zealand. Ei masi awa Australia o semi-final. Arsia le kam fai ga fa sto au lo ke ma au ke fai do ya ke ma au ke fai do ke pingi do fai se me oye ya ka ko matai o ma sani vo al fai no o ya le au mai di ke ma au ke fai no ya ko bo yo ko peki o yeli ya le ga o ma le ara ku di li basela o ma kuri li basela wa ku di li basela wa o le vai atu i news mai le ka o kia sole le maliu o le tamo di Samoa le na tangata vale ina i Vietnam sole o vai atu le news le mai Australia so le lua verso tal wai le na toi tau no oile tino maliu o sta mai titile o Lorenzo le malu mai Vietnam i te tono Australia e ola ia le na ua ta penal family service le po le aso le fiafe le aso o yo le aso to na ia o yo le sa len ta penal na to e sa uninga ma lango ma we nafi ai o tu tanga tai le aso to na ia
Ai o tangata ko lua ka kala ka usu e leo o aku ka fanga le ko fanga le sa ku e Family service na I Pans Bowl Sydney ele a so le o mi ora ka ko sai o ai ka ngofi pu e a ku lunga social media pu e a ku lunga social media nga uma nga ko le wali ale AK47 le fanga nga uma ka fanga o fa mala mo le fale ia longo lo le ainga le o le fale le ia le ainga o Lorenzo ele fai on mali on le saunga le ele leva nga uma no tupu fa lave a mo mai news o akola wali o sungu ka vale le nga ko o le ala na sui lola ia le o le fale na fai na fi le no vai atu na fai station mosque quando o Musalemi foi le e sa fai ele mali o sta mali na ke leo sol e fai o le lungo le helicopter leo e over ma se fulu ka vale leo nga standby lo ko inga o le tu inga vaenga na e o ye to inga maliu fa peni o le matua malu pui e malo le malo e ala na malu pui o a inga matanga tala tele le au wai o la tava fitai fo yo le watu le swa inga le wali to e le teimur sauninga wa fe pe a o teimur sauninga e to tele tanga tamali di matanga tamaru nu ape ana foi o ile swa inga le la wali e to lua a le povo la sto na ina vida me nei New South Stadia to fata me tia na watu il fale mai kana volta isfulu i vatu sanga nei to fala e manu no to lua mali di Oscaria sole le alua kengire Oscaria sole mku wa makau kia sole ole New Zealand nai no ape mai na watu to na tai to ile si ile lana wo to lua mo al watu mali ule ile ai o lana wo le e la vivere fana mai atu ia sa ilinga a foi ne fo mai pinga ka fanga ngisi ka miki le leva pe a mai lomi o ke a ko risko kon mali ko kasi ai se felis ko ro pa in foi gale elo le condition o ia manu ango tamati o le fala vlavele ia Lorenzo o la nga mention me la fai news o la ka o ia ma sa salonga le kingi vo ile ka kalango ai au le panona le au medin ia usai e link mai ame ngi e link mai ngi so nga leo ma le alu nga o Vietnam la ngo ngi nga malanga ko ile wodi ia to lua le fa tu pul fa le Vietnam e ta vera na mo se di poti leo po fe wanga e so enga e va ta u le ta o po ale ta o fia le ile ana le farimento fo ile una lei le vena au mai last week wa kolu isi bank account la ua ta fia o freeze so ta una me se update le to mai leo ele tu langa o le case lea ia po le afu sala to so ta inga ma leo ele ngato Australia ia Vietnam fo ele se tala le nei tala mo le tatou tunu to very bad me se le ngata fo I so tatou tunu au nei tangata sa mo fo o la lampa pa ai Australia ele se tala le lei mo la tau not only for the community sa mo ia ai o le afia fo ia reputation ia ma nei tatou tangata tonu Australia ia ma keilo ia wa e o fo tatou me fo fa sa lo sa mo ko ia Australia ia ma fainga tā ia visa. Ia, kai ma visa. Fainga tā i ma visa. O le te lei o le afianga o le tātou tunu uni mea lea, le wharawela lea. O le si fo I mea e o le afianga o tātou, i o tātou o le si tātou ala ngā tupe maua tūris. Ia. Ai awha pēr la ko I ngā mea I o le tutupu. Aria e mai tupulanga sa moa. Ia. E matua whailonga whesidi alfia sa o le skulisi ngai sa moa, wal kala avisole o le kungu unga ngai mai e hitmen. Sa. Nga le ngau mai la wori foi nga o fanga I ka ngaka I o Vietnam ya ma kwa fefe ale skuli se sa ba kwa le fio mai kwa le fio o mai ya me se foi nei tata fa business yo e foi tato investor ma tata le foi la ke le la fia no ka ko a te le o le fia ya ai we o le age le a mai lo so suiva kausanga su varu suiva ala iki aso ala iki ma ga ye le la unga a foi nei a Mosese ka langa le fua mai Mosese mulia I a ngaluenga leo ma le malo e mo mua a inga oi le ka karango so oi ka o le fa malo sia a Mosese
O le mea fo ile wa ye ile ngō sa nu umafi o. Ua o makai. Makai makau le ai lu mai leo. Ai ku ua ia ngale lo makua makamai ki le whari. Ia lo kolo mo ko pa o mai le ulo la wa ai supama wa le pusi. Ia ku ngai lo makua kuli pusi. Ai kulo. Ia man tuala leo ngai e fai. E o fai leo ngai o tafora wa tele. Na umoro ala ia umo tale sa. Kakara ngoa ia. Kongoa. Ia kuifa kule fa o loa. Ia ingoi singa lua. Ala fa atari le ai. Ona me fai na kaure au kere ni mele o le fai ngo leo ngai ai au ka fora wa tele. E o kala wenga mo se sela kala. E sa le ingi leo ngai ia so. Ka le longo sa e o maga ka fadi. Fele lo ko le ingi se leo lu mo la wala. Ya ai pe o ye ni swing o nei te mi ona e o ka fe wa. Ka fe wa ya pe nga le wa. Tato tilo tato il mo puna mai o nei fa fita u lia ga me tu mo mau. Ja o le ia sole. Tato te talo pe mo se tato o tuno. Tulanga mafatia ma tulanga pangatia ia o ye le langi le vai tau ma le a fianga fo o le tamau a inga la tou. Ia e mapuna ne mai ni fa lave lave. Ia e matua le se saunga le mu e mawai a le tato te talo fai pe. Ia malu tia pe sa mo ia awanga le o le tato matai siri langi. O yuni nei le tato iai. Le ka kula kalaka kula nga tonu o yuni. Yoi. Ia mana tua la o me pito siri ana ta o le masina nei nua. O le talo le tupe. Ia. Tala va tau tupe. Tala va tau tupe. Ia wai. No le vai aso le la sa. To sui al fono al parmene la so lua. Ia mana tua le wa umana for siel talo tala va tau le tupe. Ia. Tu lo le lua vai aso fa inga ruenga al komite tupe. Ia. La o le liu le talo le tupe. Ona to li poti do le fono al parmene le vai aso fo. Okay. Ia ma fanga solo i loa ia la fonga po o la unga sui mamalo le parmene. Ia. Ia te tau no pasia ai le umar masina. A mata alo ia lo le talo le tupe ia iulai. E alan taro tuli muta ia vaenga ia. Ono iulai o le pasena le nupi fa. Ioi. Ia me se fa tati yango paketi nei patanga luenga. Ia me so ia a foi nei fa tonga tuma otima vaenga fa pena. Ia fa pe foi le wai pe o le tuli muta ia to tele talo fa tupe. Ono tatu fa mai. E o atu me wasioki wale se pa busela ko e mo. Ia. Kele me wasioki. Kele me wasioki. Kele me wasioki. Ka ko fa ma va faula pe. O nga ke mi ala fe kala kupi. Ka nga umma kala kupi. Pai no mare oka. Ala fai le o ile. Yo. O le oka le wale pe kai fa pe nga ka ko manatu. E o ka ikaya ma ko me pa musela ko inga la so. O ga le se mea. Kele vai da. Kele vai da. O mar fala o sioki fa ma. O va kula ko inga va o popole. E o pe ke o va ve fai kala kupi ya. Umma kala kupi sa u lo le ka container pa musela. Ia. Ngai sa lo le fa apuku sa le la ba ko le fa apuku ma ko me ai wa o me so le. Ya sa o fa apuku pa. Talo sia ia. Wa o le si vaenga le te mai tau ai tua i le talo le tupele fatatia mai e tele ia nisi o vaenga e ua faititia. Okay. Tele nisi o vaenga o faititia. O le si vaenga le sau talo le tupe mo le official o ia o Samoa, le Attorney General. E mana tua o i le talo le tupele le masina fau le a makaironga activate le mele fai mai il parmia. Okay. O le ako e le ai mangi lo ia ave se ia lo ia mai tono mtanga ruenga malo. Okay. Uso le la ave lava i o le official lo ia sili. To e fe lava mtanga. Mana tua me ana sa o ita to le mtanga. E le ngi lo ia mtanga ruenga sa lava le advice mai o le official lo ia sili. Ai telefo ia va nga na tupu mai ai. Tuai ia nga ruenga malo. Okay. E makua mai a whakariala se liko advice mai o le lo ia sili. Ia a pisiala ia whakaria ia. E nara i lona sui, e le ilevana sui. O tofu anta ngaruenga malana lo ia. Ia a o lola na whaiwhai ungar si i o uma malpulenga. Na whesiri lo le se liko advice lo ia anta ngaruenga. E vave ala na whataunu. Ai pe o le lato e fo i tātou i tua. E koe whaafo i umalo ia i o le official lo i sili.
E koe sau mai lava. E rongo winga, o le koe ngati lei fo ngā le la aka ko va ai. E mai se amtanga luenga te teli. Io e. Io e. Amtanga luenga fo ile le vave fatino o la tau mata upur te me mo mi ai le atunu. From time to time. Ia e longo winga o ne ila nga pisilo i sili na la tau fo i vaenga o tuaina. O le si vaenga le no mai tau atu il talo tupelen sau nei. O le ua alo kei tali tolu sera wafe. O le tupe sera apa ile ofisa o le ampasa o Samoa e tono Israel. Ok, o mo mavofau. Ai lunga o se first priority na tatou. A fingo le kako first priority le fale mai. Ia, o le ele kise. Le winga o lau fam talanga e tatou wha soa foi. Peira fo le porkalame le ana ave le vai asitaluai le wha soa le siapo lau tele. O fea tonu ale ave le wha mua mua le malo. O le first priority a tatou ina i Samoa o le ele tise. Le peso o le ele tise. O le sioki o vai la au mafua la au le whare mai. Ia, o le tupe a sa fata. Le na ta ua e tarafou o le aso luas fulu fitu. O me o le lua afe luas fulu lima leo wha maonia mai le Foreign Affairs a New Zealand. Na pei mai e le malo New Zealand. I le malo Samoa. Le se fulu miliona sa fata. Ia a fikangala ia ile aso lusu fiku o me o le lua o lua lima. O ova ma le tausanga. O le fisili o fea o iai. O le fisili na wai. Na i meni sa o lava le tatou le tio i o le office o le Foreign Affairs a New Zealand. A o le tala na pei mai e le malo o New Zealand i le malo Samoa. Me o le lua o lua lima sa lusu fitu. Oma martausanga. Oma martausanga. Karuna mai le tupe si tu malo. E le iso o le sarau ni masfuro ni so i tu malo. E winga na o lau fam talanga. O le ua mai ngele pache tolu se la wafe se la pa il office o le mpasa i isa la elu. O le iai me te tonu le loto i fale o Samoa le tau na ave e fa mua mua. E wa mal mea le masari tata pisa i tonu. O le ase tape nanga tatou malo o suinga i wanga i mai o le swau. Io e. Swau uma tau o loa. Ia ma le tau o le soifuanga. Se tape nanga e feso soni ai mole atunu. Sao e le ise mea. E le ise mea. Tato vai atu ia fiti la ua. Tele na tau ave fiti ia le tau o suau. Ia, le malo. Le malo. Ia, e foi se tunu o le Pasifika le pe ua carry ele. E le malo le permanent lenga. Sa leo fai akul malo. Mai menga. Io e. Ule leo makau au. Io e. Ia, waku perkala Yesu. Mai la wamo ia tia. Patula wamo ia tia. Oe mamai. Ia le mele i kako. O le ai pala si ale mo mafai ke yu. O le amo a nua era mai amo. E sa o ia kala fa fi au foi. E mai tala fi au na sau mai tale mau mak. Au le tau mai tama. Ai sau tama mana na avenga ma mafala avenga stoi. E tu lo le ta va lo piki a por fa. O so mai lunga tao. E au solo lo inu tama. E mai ga tala fi au o sau o ta vale. So ma titi lo tu ngai tur faat. E ola ya sa fa ko i ga lo le ka vale piki a. Ia mamma ole avere. Ole o puga i lugar kavan. Ale va pele el vai au so la usa war kavale o faisi basalo po 6 minuti. Mal va ia ko vai au fa ka o el kavan. Ki kilo so o so ko inga i lugar kavan. Ala ya mo. Mamma ole avere. Kalo fai. So le o so le wo. Ala ya mo ole avere. Ala ya mo ole avere. Ya kai pil me ngale wa. Nei ka ko. Kai kon me ngale ka ko. Ala ya mo ole avere ka. La o so i lugar kavan. Ala ya mo ole. Ala ya mo ole avere. E tauna iese so soani al malo ile. Maftianga o tatou. Mai se a foi nei pisinisi. Ile tūlanga mawhatia wa ele tau le sua u le temi nei. Mai se o whawhita uli whetuleni mai i suinga ia wa ele tau le soifuanga. Io e. Whawhita uli fo ia o le ngā whatia tutongi pili o whanau. Ngā whatia na tutongi ia vaenga fo ia o whala au le whare mai. Vaenga whapena i tau na apa mai ele malo e fsosoni e. Dei pe o le mele o e fsiri e whea tonu ale ave ele whamomua. Al malo. Al malo. Ia lo dunga e tona fi newspaper Samoa Observer. Sa li poti wa taro sanga le malo i tato local commercial banks. O se overdraft. Sure. O no winga la o le facility o i se tupe pele ai. Wa le te ask mo le overdraft. Atala no overdraft o le talaf. Ia, ai sa o le facility la o i se tupe pele ai.
te ngale lo po Pa koe foi. ia la le usau li po ki sa mo seva Yo. A vaenga ia a vea mo vaenga foi e popole e tato. sa o le Mata no mo stasio fai pisinisi New Zealand le weekend. A te fa mtala fa mai sole. O la ko New Zealand kwa popole a. Pa koe sea. Mai le ngata popole a inga e popole foi ni il tulanga lo il tama a inga. Il a fianga il tau ale nei. Ia e makwa e o foi la ko pisinisi al makwa popole a. Nga la fa mai so ma ko New Zealand popole o ke va ke ko sa mo nga ka fa o fa ko pe. ta ua tele ta fa mana tu ni ta ya Yo. a mai se ona e pe wo e tata no anga o no tala fa ta ua tupe ua o lua Ono fitu. o fitu ta se tu langa o le no winga la tolu pe fe a fa pe ke o sa o li po ki le sa mo observe Io. o ki ho ila pa singe pe a fa pe Ia man kuala ele ka ngo ki pasi. o yere la ver pa singe le lo le Man kuala o lupi fa ia lupi fa tupe mai e tupe lupi fa. o de ai la Ai one ngalo ya o nua. ya la wo ko fi fia la One ngalo ya o tupe lupi fa tupe tato. o ia O la fai sa fanga. Ciao, equipe, ia ma pai tau fanga. Se va nga fo wa apa me malo yung fa de kong fo ila. Io e kai pio le mea ngā tō le kau pape siri la ave o sa kusi koe ave ka di el kalsangar plus. Ia tato te talo fo mo le tato malo. Oi, tato talo mo tato tunu. A oina te tupu vaenga ia le tūlanga wha le tonu le tamau a inga laulang. I le na o malo e wha le tonu ai. Te wha le tonu mai lava pisinisi ma tātou uma. I le tūlanga e pena ia fianga i le nei foi vai tau. A leo toi lusu tasi minute o na tā leo le valu. Taro se ea tu le wha fianga nei mwha salalunga wha pisinisi. Pasalonga va business ne va ngol tai au no se marva le wati le utoe se fulu tasi minute o na tale o le valu pa fonga mai moa i le toe fa salawino o tatou talafou mai a talafou o na so lea ma le tūlanga pene i fa talanoanga fa lauinoa mai le company o le SAP o le Samoa Stationery and Books. Ia o tamanatu le o tele na usul to tele ui le marulu. Ia o le nei tae au le voita mai tawatu le fa talo fa mai ta vita site la faele mai powi rua. Ia o marulu foi o kouka mai ngai kai au fa mai kala kovi o le. Se fulu tolu tike ri le marulu. Oh, New Zealand. Okilani. E ma tu ala fa pe se fulu tolu na Okilani. O sa lo por se fulu por le iva lo i kongi. Ia por fitu fo. Ia fa solo to ini siva engo New Zealand la to ia. O ma kwa malulu aka ko so. So le malulu. Ia le melo le malulu se fe i mo so va. Se fe va. Olha, você vê, vai barulho. Leca ele. Ai o le so voi le fa nga so le su engol media nei fa na. Primary school ma kolisi le fo e fa nga so le vai aso nei ia. Ma se foi le universite o papa ngala fa nga solo ia. So engol ngat tono nei tu sanga nei fa na wa o ngala to ia o le ai fai ma advice nei fa na wa onga o sa e fai da onga ri ke ia mai on sa ke le onga e no pe ke o sa lo pe sing in ma sing fo si ia wa ngo fo fani wa ya onga ko lu le internet a causa u laptop ia pe fa causa tablet ia wa pe o le plan na le fa ta tia nei le tanga ro wa onga a lua ia ai onga si tanga o le tulanga o le sua uma vaenga ia ia na ia lola ia lo fufuanga mena ta o le remote learning ia ala em fai na lu te mine face to face ia le wa matana ta to va vai o le ali sila sanga o le au ia ta o sua u ia you like ta o le ia ia pe alu ilunga pe ku mau salo a fu ia le mele ia te mine e nga le lua me ka ko ke va vai ia o le alu ilunga por ku mau ia ia sa o le kala la taxi o ele o le me va ficar ele o la e a foi nei o le fai ma foi nei ma mau me pensingi ai o le ai o le fa to a tato wau mai vai aso valu uni ia o si tanga le ia a fu ia o le fa to a valu aso
Tātou tilo pea ma tātou matai pea. Le alu atu anga ilunga se fulu aso, se fulu montupu aso. I le tūlanga i aile, lau whaasoa ma tātou whaasoa re nei teimi. I le tau le ili sua, wa le wa walu aso. A o le o kakolangonga inga e whaiasi ma ingi o. Sa kau le langonga kele le amakanga le vai aso, nga whako amakal masinga. Vai aso le se vai atu nei. Le ua lua vai aso le masina, wa matanta na tau langona le wingo lau tala. O le whaaluanga o kul lima sfuru le vai aso le o se lau. Ia ma le lima sfuru le ngau kwa girkai au. Ia o se lau lima. Ile vai aso, mana yaso. Le winga na tala. O unua e masangianga o loi manga wakui poe. Ke alu e ia mako whawhare kui mga ingis foi ko inga e. Tata noa I po ma fiafi. Misi ala po aso lulu. Po aso whalaile. Ia o isi kai meo le a fiafi le asko nga. O fiwa koe vidi ako. Pako Io le avili mai ngai ali angaru I vai waka waku ai. E o angale waka fiolinga le kaun kahale. Chaurele. O le kau o suau. Kau o pensingi mar kau o kiso. Kau kiso. A me se foi nei o isi nei au nanga I sero talo foi nei pasi. Ia me se mo meo car rentals. O la ho ia vai. O le sile au ngangaru a makang si I no kau. Kavali rentals. O e kale sia I e foli mai kou fonkanga ia iulai au kuso. O le asi il kau o le rento I la uno. E kakao? Ele mafainga operator ile ia le afo ine le au nanga rento si le kau le uri suau. E fua o mai runga kau o mea lalangi. I le kau o suau. Ia. E fua o mai runga. A alu runga suau. E alu runga le pusa moa. E alu runga le afo, le mamoe, e lengi mo mea uma, e fua o mai runga le kau o suau. Sa aurele. E oi le angiangi. E oi le angiangi. Mea o le koe cancel offer blue. Ale ko fa ko fa angiangi, koe cancel mai o le angiangi o mole. O le o ke vai atu le fatalo fa mai o live kalifa. Morning. Le I le airport. Fai e le blues ave ai maritala ia malo I le Hurricanes. Langa e le fia home game ma ko marku se o ai an matai. Olive, ai an matai. So le se o ga fa makala ka fa sa usili ai. Ala ga elua, ya o sai mai pea. O le ko ko le fa ba yo la ko fia home game de kuse. O le ko ma lo kuse le matai. So le. Pasi si da tu le fono le matai. Fui mono le aloli Muritalo se Muritalo ma alpino ia wa pe o le lau le ko mito le matai nei okay ia wa taun fai stato fono le salulu nei fai sko fogo ai o fogo do kai o me vo ia uga mau tsunami ai awa malu o le kau ave le kalusanga I le fionga I le lipalmia mai le lako o fisa foulen ka kala se fai ele fongo mua matai ia ho sa o fongo mua matai ta pena semi final ma le kusei le verso nei o ni bita o por to fono tolo ai ma ko ka sel me karango profit ia wa kalusanga uma e porofiki ar makai ia pe fai inga e porofiki e kau porofiki makai e me foi lá e kau porofiki e meu makai ia va fea o lo lafo o lo kua lafo o lo lafo kangoa ia mala waru solo muri ele va pea la ele se pegifiki e pegifiki ange meu makai ai te lo e nua pega le kasia ko luanga kala e fai e sa wan me ia lo lafo lea lo kua lafo lea o lo lafo kangoa lea ia mala waru solo muri Wala lua ba whakawhaka lea. O le wala mala mawhai, ulta me sanga o le Super Rugby. E rei tai le NRL. O le whai umar vaso nei. Le a matai ta me sanga o le ta'alonga whape fatu.
Le World Cup o soka. Oi sao Ma ko ka lo ngale mali liu ka. sao so. Le winga na la fa matalanga o le fai ungo le vai aso nei ta longa a matai le the World Cup o soka le tali malo i America. I Ma ko ka lo ngale a ko fo ile history ka lo ngale o soka. i Te lo tausanga. Mali liu ka ngaka. sa O isa ngaka fai ingala ko autulo ai o pule o la tu soifua. Al ma ko crazy o ngaka ile ka lo ngasole. a me atu nu te tele o lalo. Io. E mata nei pa to mata le ata foi le history o tangata foi le presiolo pele. Le amatanga le atanga e tau fa matala me le history o le na o foi ina presiolo ile pro la langi na la matanga. E le mai le feo so pe punga mai ro ka kai no question. Io. Oh, question ke le ai fe punga mai ro ka ka piko ilu. Io. Foi inganga presio. Oh. E ale pe uso le ai sa o kamaka ko ilungo le pega te fai langi lava ia so. So le a mea so le kapo inga so. O isi kakaka. E ala fe inga mo meo peki. Oi oi. Alo langi peki so le o. Kama ya fai mai peki nga kamala i fa. Alo langi kupe. O laua talia visa ala soka Iran. Oh ia. Lau ka mua ko Mexico fo yo Mexico. O yo mo la talong mua. Talong mua Iran ma New Zealand. I sa O white. Ale o te vai tau atu i le whaatulunga ino talonga i le vai aso nei. Aso whareile se fururua iuni. O talonga mua lava Mexico ma Ma le olua. Oi. Afrika Saute. South Africa. Talonga mua lava le nā. Ia, o leisi talonga lona lua i le aso whareile lava le nā. O Korea Republic. Ia, ma le au le a Setia. Oh. Ia, so le kaunga ka. O i fo ile kau ke vai sia kungu. E se se anga e whaalongo i. Io e ke vai e i. Se ka falo ia ku Ia, le sida le kungu le ke vai ka alo skonga. E ka alo ma Kanata. O Bosnia ia ma Heso Kevina. O sorry. E sa ar kala ko e ma pep vai le lau ani ngai ko inga kungu son. Ia. E awa ka alonga sore le lei uma au. Ai sa ole. Usa e ole alu i le World Cup. Usa e makua i history le sia kungu uson. Sa ole le. E oe. Ole alu le World Cup makua ai mission gi ka alonga. Ele afoi ole ka alonga i ko kere ka kai tuli mata ia. A ola ia vai ono ta alonga le tupea. Tupea. Ole kupea. So le Vai kau 4 milionga. Ia ai kako kuri ka ia pele au Iran il kamur sangale pole ar kulanga o ia. Wale ina fu ne ke Iran ka me Euskaria. Leo fa ngofo Euskaria. Ko ongo tamai tai. Kako kuri ka ia pe maka me fa Trump. Fa ngofo la ule Iran ko Amerika. Ia le am fai ole ke vai ko la o karia visa ale au players a Iran. Ai ko kele official se lengi visa. Au i ka fefe. Decline visa. Ka fero mai ele. Lo ingar ko ga me foi le a Trump. A mai nga ka makalo me la ko fa ya o. Ia, o le ae fe va ia ne tu nu ore ano lang. Ai va ftai le tu o le ae tofi le musi o tato tu nu. Ia i nei vai tau male, nei foi fo launga o tato. Ia uka ko ia longa kongo ki kausanga. Ia au kei loa. O le isi lea ta longa le la tato mafuli tuli mata ia. O le World Cup por soka. Io World Cup por soka. O ki usila la e maustadia. E foi ma Australia. Ia e pe o awa ia e Argentina. O le awa Farani. Brazil. O awa ia Portugal. Spain. Spain. Tia mea le woka le fia i fwori koe o meo Spain ma Portugal. Lakapi. Lakapi pe o koe kau wha koe lalo aku uia lakapi. Wa lava le soka o ia le koe o mai fwori lakapi. O ina se o pingi nei po langi le soka. Kaluai. Argentina. Messi. La kamara giki. O Messi. Messi, ai la kamara giki ngani ng champagne. Argentina ile. Nga whaino ma whalangi. Whaino ma whalangi. Ia, kako koe kuri maka ia la Argentina tau sanga ne. Ia wa ole Astames. Ia le pupu o ka meiki so. Astames. Ia, ai vai se. So al saido al makama. I, e sa oa, i o sol solo o.
O le ala fa me lo ka mala kiki mes. Ya o le ke le ku pe mes. Ale sa ku. O ko man ku ele ska uso ke pa. O wa lu fo le ka information ngo le ko ni ale. O le ko ni le lo na la kam. O ko la fa le sa vo le la piva information. Al ka binga so o ka ki fanga ka malo. Pe ko lu e ka ki fanga sa mo ka malo. La ek ma ka la o ku mai. O so nga ia nga o ku mai ek ta mai le. O sala ke minga ia ma ko le ngo ma fa nga malo ke po ke minga. O Mel Gibson. Ek ta we Amerika. Malo Mel Gibson. Ya nga wa va ku le famisi ngo. Aro wa fa me makka de sa. Pa. Ai vai no swa fa le ke ek me ya kasamo. La o fio ngo Mel Gibson. O Mel Gibson in Amerika ka se ya ka pay off le lo no dia. Are o ko ro wa ka dia. Are o ba yo ba se. Ai, ko ro ka la ko so ro pui ya lo. Ai ka ko va ko ya. Ele me no ka va ki ya mes. Ale ka pe no ka va. Walu i o mga ayola le olanga o fafo. Au koe mangkua me lo wai. Ia, ole tele o tamaiti e foi successful ne talonga ne o soka. Le pe wala le li le Ronaldo. Sawa. O soka me ki le Ronaldo nga ve ese mai o nga makua. Ile se fulu rua kausanga. Kusanga i Kongo Portugal ave ese le o nga makua ave faa o nga Kongo Spain. E ke mga kua he fai kaunga e makamaka ngel documentary le va asawa le o langa ka alorga. Se uma kore nginga sa uka maa loa kangi. Ale homesick. Mai kangi fi alu rong ka mama rong kinga. Ya lalan mene wengi. Ai fiki ale akeang. Se fulurua fele ala ungele kari il vaias. Ai sawa. Se fulurua fe Amerika ala ungele kari il vaias. Kaka lo fu ma fai ala ungele nga fanga. Ia vai. O le o fai la fanga o ki anko vai me o ka fai ko ala. Fai ore alu ga le pe si gire. O ki ako vai me o ka ko fai ko ala gi vai. Ko ala gi kai 1.2 ar ka vi. Ke vai ko e ke o so or ko inga voi. Man ko o ke le ko inga a o lo inga. Ne voi ngala un ga pas ko vi diam voi maliu. Ko inga voi le a o lo wa la ka inga o ko ya so ko inga. O luki ki inga or ko inga. Ya or ko inga la ye ma sang ya ko inga voi le ya. O vai anga mea. Vai ang longa ka mau a inga ranga whangau. O kamalea. Ia mai morong ko lua e vai whakoanga. Ai ele pa povi o mea uma e o lai. Ia. O kamalea o mai la ua e vai le kampagi le le rento. E o lai moronga ko lua. O kamalea o mai e vai le sipisi o vai ngi. Ma sangi o vai ka mau a inga o going. E jas ko inga sa mo vole le iwa su varu kau sanga o so i fuas going. Ke le fo i o mea sko inga. Ke le o anga whakoanga o la povi. Ia o taxi, o pasi, o kasi ke le ave whaamu i anungu. Ia bawara le mea whakarikari anungu o kai me vai le o ar ko inga. Ia wala ulo mar ko inga i ka miki o mai. Ia o fere rei mai lola vai anga mai whafo mai ma ka maiki ngai o polu ma sa vai. La vai Vai ka mau ainga ko inga. Ia la whea kulo malo makua. Ia, papa. Le o mai ka maiki. Ko inga piwa kaure anga whaarongo o leo kaure leiva ai. Le wa i uma ka maiki. Ko inga o saure ka male e whai a vai sa vai. Le wa ngai ka mau o lasi molongo lua. Mua mai ya. Ai a ka male i kukuila. Le wa ngai le wa mai uma marang whangau. Ai a ka mai e markenye re New Zealand. Le wa mai. Pako ka ngai mai ala sela mai kala skeke o mai e loa. So le vai ngor ka mau ai ngor ko. Ia kangi o marko ing. Kangi ai kangi. Sia ufaga. Lasi. O mai mo se ko lua. La vaku ya o lua. Kau kua ngama o lua. Ko kongi fa uma le lomle i TPS.
vai ngolo ko inga sa o vai ngolo. Lasi ko ko fa umale lo le tipias. O lo la sela pa lo ko ka ko nga ma lo le il se. Ma ka ya ko vai ko ba ai. Ano mo mai ka me ki vai lo ko inga ko kai pe vai ko inga vai le to. Wa foi nei wa pala wa ko inga. Ko inga umale soi for koi. Ai kofo ko lo kari fa lo ka. Am ki le anga sir ka me ki sir fa lo ka koi. Ko ara ka ko sko ngo mai papa. O fo mai lunga. O fo mai lunga por asa kala muri muri. Ko fo ko inga ko o kengia. La walo ke le malie ya we. Lo fa lo ka mo lo le ska. E alu ke le malie ya o ki no mo nga o ke ko inga la amalo ala fa kali mo ngo so mo ko fa fi. Papa, awe ke alu, na filosofia ko fi. Lar kala mo ko inga, lar kala mo ko inga. Pe me o ke pule o mai fagua. E pule o mai fagua. Ale o ke gier ko inga. Ke gier ko inga, lo ya la ko ka me ki yo go so mo ko fa fi ke ba ko. Sa lar kala mo mai. Pe ko inga o ke pule o mai fagua ma fale. Ta vale o ko inga o mai ba. Wa te alvalu le vaenga o le tae au smer mai mo le fa fonga le toe fa salawina ya o tatou talafou nei tae au mai a Nathan e Sarah. Dalo valava o tātou talafou o le nei tae au. Tala to mua o lo tu fesile pe le to malo sa fata. Po fewo i le la tau tupe e se 10 milion na tala mai le malo ni sila. O le tau i mo le whaaleanga ina ai ona ngā tai whale. I le mā ngotoi o le waan malo New Zealand. Ua manino e pia na whailua le whainga malo Samoa. I le tau sangana te nei. E se 10 miliona tā la le tupe mai le malo New Zealand. Pita i o mai lawa le taimi le nei. E le tau nuk lawa na tufa i tangata sa whata le tupe. Ai le tali mai o le official vai fafo New Zealand le Foreign Affairs. Ina ua i meli i tātou tala fau. Na tā ua, le mai ai ona totongi mai le malo New Zealand, o le se 10 miliona tā lai na malo Samoa, i le aso lua se 10 ma le fito me, o le tausanga na te anei, lua afe lua se 10 ma le 5. Talua i neina sa uno ele pale mio Samoa, la audu le mali atoa, ina ia lava pēle no sa sa fata, ha o tama whaile malo, e wha mai anisi o vaenga, ona tufa leo la tau tupe. A fua atu le aso na au mai e New Zealand le tupe ia Samoa, wa owa ni mal tausanga atoa, o ye le tupe na malo Samoa. Nisi o tala, e tasi te ma le 5 miliona tala le tau atoa, o le fale tutotonu, o le vaenga whaupufai o le fast, na ta tala lo ia le aso tona ina te anei. O se taso fale o le malo i mulinu u, o toi whaafo ma le fast, ma avea i maona o ofisa tutotonu. Sa tumutumu isu i lango lea vaenga whaupufai, na malanga mai atunu e mamao, whaapea fo i minista, ma o la tau lango, e moli mauina le te tala lo i ai o lea ngaruwenga tele. Wasulu o toi nile malo Samoa, i whale tupe te tonu lea tunu u, mo se fisosoani, e alai se i tā lafu tau tupe, se i wha tupe i se leni mo i tū malo. O le li pote mo le newspaper Samoa Observer, i le aso na nafi, na tā ua i se tarusanga na malo, i whale tupe wha, i tu tonu Samoa. Ina ia ai tā lafu ai pe overdraft, se vaenga tupe, e wha alawa ai tupe re tasi des mo le 8 miliona, mo i tū malo. O se tasa whale tupe tu tonu lea tunu u, na tā ua iniso le pūlenga, e le talia ina le pūlenga, o le la tau whale tupe, le nei tarusanga. Dala mulumuli. O toi avele au te patasi, ma se amu pini o le vai 5 Maris International Sevens, i le vaenga o lii, ina ua mon malo le au mai fiti, le Yarrow Chiefs, i le tālonga whai u le pōle asa tona ina te anei. Na whinau malo si le tālonga, ma sa te tusai ai e 5 i le 5, mo se taimi umi, peita ina maua te patasi le sko mulumuli le whai unga, ma man malo ai, i ai e se 4 le 2 i le 5, ma toi pui ai le la tau se amu pini, ma le tau sanga wa mawai.
I le vaenga ta mai tai, na se amu pini ele au le no idea. Ina ua man malo le au mai fiti, le tangi mausia, I ai e se fulu I le 5. Na sau nuor kapitenu te patasi, ia fata Purcell, o le lango a inga, le fio anga malitu malo ale pata, na avema malo si anga, mauna ia ile au e au sia le man malo. Na ta ue Purcell, sa uru fale te patasi le ta misanga, male wha moe, e toi pui ele la tau se amu pini, ma ua mawhai nei, ona au sia le man malo. O le man malo te patasi ma le no idea, ua whai ui nei te ta misanga matang o fie, ma toi whai loa ilma o runga le tūlanga le kapita I to fitu Samoa, ma le Pasifika. O tātou telefona o le nei tai au, manu ia le aso. Telefona na roi whaasalawina, lona toi whaasalawina le vanga le tai au mai a nefene sera, toi mo seisi wau pongo tātou telefona tātou wha le whewele so, mai le porkalame o le 685 trial time. Au lewa se mare vale wati le vanga tātou whaasalawina o sfultonu minute, o te ai nei le valu ia, masalo le o toi mauna tau nuu mai leo le sui o le sap, pena masane itala noanga I tai o asunga fu o vai aso te tasi ai, whamanu iatu le porkalame o le 685 morning show le atu nuu le nei tai au, ia ele ngata o ngā ruenga o le awhenga iai, ia mai se foi nei whanau ia onga masuenga I le so, tātou se atu, se iwa vai fwoi le porkalame ni so wha. Tano vasalonga fa pesinisi le vanga o le tai au le toi tari mai o le tano porkalame o le 685 morning show le ulusu 2 minute o te ai le valu, e le wha mo le afo le valu tātou se ele whamnianga o soifua mas whanau. O te lo le sori nua. O le pe o koe fo'i ai le soifuanga masangi le tele o neo tātou tangata. Toi nomo. Toi nomo, ina ua atu le fu'a ia le vai aso se imvai atu nei. Te le hoi o. Ona e tātou tangata leo toi fo'i whaatino la tu whiau masani. O le au alo waa ma le au alo fautasi ia. Leo toi fo'i le aso nei e. Toi whaatino na ia tinai. A whailale ngai sau hoi le leo lae ua. Mata lau toanga. Ke alua kunge o vaoa ma manga. O vaoa lau koanga. Le singanga luenga kele le la koe fo'i ai ia nai tangata ia na fo'i le na participate le teimone fu'a le ngata lau kirikiki. Ia ole au alovaa. Ia mali tele lavo nisio. O vaenga o ele ngalue ia ne tatu tangata ile fu'a. Fo'i le vaoa ma manga. Ele ise maumanga. Ngau ia le maumanga. Ngau ia le maumanga. Ngau ia le maumanga. Ia mga iaki ngai ho ile wa. Wa I kua pua atulou. Wa ele ngata foi lai talo tangata Samoa. Ia fa pe foi ni tangata ni malanga mai fafu. Ia aisa. O koe fo iaku. Ia fa mai voi le wa mai ku si wa. Ia se pe mengo le fale. Le rent. E koe fo ia te tongi o pili. Fea ngai e manai tangata ia so umma vai so umma. Ala e mawar ko malu ia. Ya? Pare kule i ko malu, ko malu. So le lua. Wa I kele le ko malu. Wa kele al ko malu so. Okay, no ale alu ko ka la ele kaulia. Ai la ngai fu al quality. Ese ale. Taro. Ese ale kele. Ese le tofu le nei. Nua. Pole al ko ia ko foi e umangia o le ko malua. Ale alu ko ka la ele kaulia. Da to to malanga I fafo. Para mai. O le koko le o e koko makape koko mango. Koko mango. Koko mango lan kamale o famalu fa vela makui. La tau la fa tau ele o koko. Sukala. Sorry. O ia le se fukala koko so. Tolo. O kamilonga ko I le aruanga o ia anga weekend kai fakala. Ya le faka o ia. Sorry. O ma kwai ka o ia le merka o koko sorry. Sorry. O fo sorry. Tolo. Ele fai ngo fie le mea. O le no. O le kauinga ia va venga halu. Ele popole foi de vave ngano. Ya no venga. Kele le ma ke ke lo ia lo fa pa o kula ku ngursi furkala. O fo le lo fa. Al ma ke kile ya lo I America Samoa. Wa ma ya al ma ke kin ngaso. Ya fa ku le o di be America Samoa. Le kauso ni se fa ka o ia. Se valu ka la ho sorry. Que eu fui a o tolo so.
Nua. O le ke vai. O le kele ko malulu ke vai ko kai faka la. Ese fulu a koko dua. Ele si ese kau koko dua va por mole. Kele akala tolo ese fulu kala koko dua. Au kele koko so. Wa kele al koko so. Ele ka foi le ngola ka fa kaula o ka pisi le weekend. Se ko fa long wale se ka pisi va pe. O le fusi ka pisi lima ta la le tam. Au fa tu le foi il tina. Ia ka wala fusi ka pisi. Mai. Ele se fusi ka pisi. Ala, mai. O le ka pisi da upele. O va. Ya, mai. O le ka pisi da upele. Wakola nga ka pisi pe e ka ilo ni te oka le lo pe a ai pe ya hi mo hi me nga ro ka pisi da pe fa mo ka pisi da pe me vai vera o ye usa le vai nga fo le lo le au e pe uma foringo se la pele ai lo la e pe uma foringo ka pisi e ka ura le fa le vai nga e fa ka o me ka pisi da pe a manquala la capisi ai e casiano che me si me casial me vele le rifo no capisi io ele pega la pele fakki no la la o capisi o a le ai da fakki la e fakki la e sauia le vai ngonga le o le au kusa manquala capisi ai e masangi au pa a ma le pita ma fa foi marca ele ai da e saula pe au la pele ai saua ma fele voi o le fele ka pisi ka ino ia me ane wa o ka ni ro ai ama ia la ia le fa supor o fa spovia ma ma io soli e ba la ia fa soli por ale o fe me o se me o fa fe usua i le ka pisi ma le pele o ke ma ma ia ke lo ma ka fe sili da wori ia ka o pe o mai fiso va toanga o ka manga e ka pisi no ai la pele la no ba go wa ga e la pele la ka pisi ia la te ofu e ka pisi lunga e la pele la no ma ia vol fo kuanga tilo ia le la fa nua e va venga uma ko ko pe abai ku le i ka logan plus vai te ofu vai que le u koko pesa alguém ele já como fua o le o te mata toli nua ile fa tonu ngai no o winners fo ia po manu malo mai po la langi to sango ma vai ta longo soka pe o le numero tasiala tu no le Brazil fa lima no champini Brazil le po la langi soka so o le Italia e fa ai o le po la langi mo ma kuar soka son ma kuar soka ngai lo la kapi mai skalong o le po la langi mo la val soka o leo te mai tau atu, o le tau sanga tasiiwa tolu e ka kere i whanganga umwe. Makua kere. O Ugrey, champingi tasiiwa tolu so o ele o champingi o Italia tasiiwa tolu whama tasiiwa tolu walu. To e champingi Ugrey tasiiwa li ma si a mani tasiiwa li ma wha. So o lo Brazil, ile kasiiwa li ma walu kasiiwa o ngolua. E nge lani il tasiva nono to Brazil il tasiva fitu si amani il fitu fa Argentina il fitu valu Italia il valu lua Argentina il valu ono si amani le iva se fulu ko Brazil le iva fa Ferrani il iva valu Brazil il lua afe ma le lua Italia il lua afe ma le ono Spain mo le lua itaimi il lua afe se fulu lua su farsi a mani lua fes fulu valu Ferrani ai lua fe lua i Argentina o lua kai mi vai ale Argentina le ai fa aluan champini Argentina champini mo mua Argentina lo tau sanga fa na tasi va fitu valu le lan ko champini Argentina lua fe lua Kuri makai ala po kuri makai ale o ke manga kua fo ia ta mesanga ia o soka i pule lang ia man tu ana i fo ile si tau sanga na sau i fo i news le me le fe
O ia. Fe foi leo pol. Fe me leva valo. Valo le fe. Po ele ku hunga nga mai le fe ngai valo. I sa. Ia nga kwal so kama pe ko ya mo fe nga. Ai sa. Io. Ele ko ise fe. Ko ise fe. Au le fi ai fa ai fe ka nga o pa mo si fe ele pe. Ai le me fiska fa ai fe. Patalo vai a Alex Villi. Ia me se foi lena yo sia mai la to umalo mafuta mai taro buklame. Ia ele vai ngol tai au. Taro se fam nyang so formas fanau. Ia o le aso nei o le aso na valu o le masina nei o uni lua o luas fuluono ia mai o le tau wa ia tu nei matou aso fanau fo nei tai au po ila to o lo faino ina o la to was soifua ia maso fanau o nei tai au fo. O le aso soifua o le uso ia taunga mutu tia pepe manuia lo was soifua le sopen Jerome o isole Jerome manuia lo was soifua sunga ia Fiora Fonti Jerome Tupuola Maria Tomata manuia lo was soifua te uso ia tauka te tuku manuia lo was fanau Tony Siaki manuia lo was soifua o ila tau na whaino ina o la tau was soifua na nafi mani matou pito o le tu fide ya sori o le ola soifua Merita ia a whaia alo e whaile lisa u breakfast ni tai au te uso ia fua matu sina pati nua manuia lo was soifua ile so ia ma Jake Suluape whaino ina ila sora nafi no na soifua po le aso whanau Famoni atu lima su tolu tau sanga ile so vika sua vai ula wa pe foi fau ina au iwa papali tolu su valu tau sanga ile so ia ma ana Wendy ma yava luas fruono tau sanga ile so ila tau foi sa fa ilonga fa manatu aso soifua mas fanau fa ungo na vai yaso ia mori toi fa mo yang al por kalame nei vai nga o tai au ia manuia tele le fa manatu ina o tau was soifua ia maso whanau e peo na whailonga ina i le so, me se foi la tau sa whailonga ina i le aso nafi mara weekend, manuia tele whamana tuina o tau waso soifua, ia maso whanau. Taro se e wawe whianga nei, ia ma whaasalonga whapesi, si toi taliu mai maua leo le avanoa, e tala noa i ma le sui o le sea. Toi tali mai whaasalonga mai o taro whaasalonga whapesi nisi le vaenga o le tae au, e iltina na wala au mai nei lava, e ma fase sila mai fa peo lana ta vale aina pena tu lai mai se fa lave lave ia mai se taxi ia ina i pe senga te lo mai lo ia i pole atonu le a mata u por fa lave ai la ua wa lo le taxi wale ma fa ina tu mai le taxi ia a fa yo fa fonga mai le taxi la uta ua o le ale ta ua uma le number plate o le ta vale sa lo la mauti no ele ainga ai o la na tal no ia na ia e anga i pelo viso leo ma le LTA. Ai o le number plate o le ta vale o le ono fa lua ma le numela muli. O le ta ua tu le numela muli. Ai a faio e fa fonga mai o e le ave ta vale o le tula i mai se fa lave ina misalo ke le loia o lua po ai sa o se o le tala stina fa pea na e so ala na ta vale o le tu ai ngo le sienta. Ia ele leona e vala a wane le telefonia le tinale nei o le fitu lima o ono fitu lima o ono fai se lua tala ia ma tala noa so ala upule ia wau te loa lisi ngā yo inga o leo o le tinai leo fiso leo ma sa ili leo le LTA o maua e loa leo wha maunga o le ta vale a fai o wha fonga mai se ave taxi o le nā lawe te si la fia e oe ia o na vala a wane leo le numela na le telefoni tinale na fitu lima o ono ia na fai leo se lua tala nei le tae au po se lua whangongo ia po le hane me le tau na fai so ala upule a wa a wha pero e le ma fai na so ala upule ia ono winga ia wo olo i limo le tula fono me ta upu wha pe nei ia o leo i lima mau atu stamititi o i le na so o ta vale po le pa ia so alu lo ka vale ki a stamititi e folinga mai o le uto i tau wa e mai me o le tupo fala vela vita vale so sola le aele fixia fa fita o le tupu a fa pe o le man tu le mele ni a so a se a tupu se fala vela ya o te ta vale tu lang foi le pe so a se tanga te lunga le wala pe so a foi se ta vale o le memo mo la va ta una pa lo sa nga le mu a fa te si le fia te le sa nga le mu e te alula a e te alu sa o le ofiso le e longo e il fala vela
ai le o le alu ai sola Ngā kongua. e ui le tonu mai Ia. fola sai tu nei tai ao ia ta mai tu le matangi na matua malosi le angi fai unga le vai as malo le usu fo sai tu va taro va tu nei tai o fo Tau manuia so alo ia me se foi se a lua. Ata to ino lua. Wat panga de hurricane ya so. ai ku so le ka ku sa o le kala o le tami o na ata ile o le tupu malo na ita tele o le aka na le aka ingua Le ia le mele wa Alo le ata fa no te. Le ia le mana ia o le mele o te ata. O le whiau le na mai se uso le ia alanga e lua le o oliva. Mai kalestete. Ai lua tau te toi whaino i le ngi kalestete. Vau ia whawhatai. O le tangata o le atua na wawati e te o e mele i tupu. Nera le ia, le voi la o loro te le tuai. La e sa o le ia alanga e lua. Whaino le plus. Mare crusader. Lalo i kalestete. o mengi o vavalo ai vavalo o no winga e le o se vavalo se me le dei Ari, e sala vavalo. Ole sa mo mai no koe koe faino ia le sorry caro fai ele ma fainga so de sami peare sa viti ora go vinga a peara sa viti o pe voi la plus ola la sa viti ai o le o unu ma fale le che lo se mi fai no le weekend Le koe fa sa o pelta la forza. Me le ma fina so le sami peare ai le matangi. Ai le ao le plus le ao le le fa ni tu le ao fa le poma le afi fa ni tu o kere le upo le ka fa makala ni ko wa o e man ko ya wa pung sa no me no go vinga hurricane me caro fai ia le ko ise plu ia o le ko ke se mi fai no ai fai la lo ko malai ai se wa ma sangi vut pulu Ja, tu le sto na le weekend no ai le ia sa le ma lo le usu le tai au e mo wa fo le fia ma lo si pe au ma lo la ka ia la fo ku la va o ke lo ke le ngisi ka ko fa la u lo le wa ta pe na mai moi ia sa o le sa noanga ia o tato fa la lo ma san ni lava wa pa o mai si tato a promotion vai aso ni le sto na ia fu ma to ia o yungi pe o tato independence promotion pe na fa so atu fo i lava ia so tona ia leta le lava time ia lava ta pe na lo se ni te su o to no fa lo fa tau i tato independence promotion wa umma tato to atas ia le fa wa mai lava ia wa i le montu le sa fa alu mata so se lengi i le tu totas ia le auto e mo le pei nei vai aso ia la tu e fa tau ia lo masinta mea o le furniture ia te le mano ia tato lo ai utu ala tano o mai si nai o lo ia fa so atu fo il pa ia me malo tato tu no lo fa fonga mai pe o le tato toaster tato tu slice le pa u le fa lima tala me lanta masani ono sfulu iva tala wa to telana tato fie toast fa ile toast ya le fa tato four slice e ono lima tala me lanta masani hiva lima tala me se ngi ke mi voile le fo la sai tu e pe ya ma fa quale lunch fo le to ina ma lo matu ile aso le officer ya le o kola fe ya fa me sinka ko sandwich ko toast ko toast pe ma ia ile ka ko pa ura ma ia pa ule fa ngo fie fo ile wa tausi so fo ma lo wa fa pe ma fa tu tai ma fa la o to ma fa tu ke fa ro inga lo bo le ma fa inga fa pa le ngila ku ia ma ka fa so ni kai ya pa so le te mio wa ka ko ke le ar ku pere ar ngole ai ole la mua ma ko ka ya ole la walo ole mo nia ga ole te na tu pe ta tu ai ngale ne ole ai ya sa ole ya fa pe mo wala to ina masini e fu ngale ke ka wa pe space ai lo ya pa pe ma fa ke fa singa toast fu ngale fiafi fa ma fu ile fiafi la to ia o lisi a tato o loa o tato poila pa pena tau sa ilia se poila le mo tato poila sfulu lita lo se lau tolo lima le pa ua i melanta masani lo se lau lima ia mo tato poila la po alua sfulu lita ia tolo se lau lima sfulu le pa ua i melanta masani lima se lau se fulu ia fa alu fo special mo tato deep fryer
Pa pena tau sa ilia se deep fryer. Le mo tato commercial deep fryer. 5. Ia tol se lau tol sefulu le pa ua I mai lan tau masani. Fa se lau di masefulu. Commercial. Ia o le tamo leo le double. Ia tol se lau fitu sefulu. Mai lan tau masani. Fa se lau iwa sefulu tala. Ia, kamanga tapu inga makalua. Ia, makalua. Ia, la fa per size. Ia, o fil fries disi pito o file... Le moa po le soa sisi. O sisi po le li. La la vale. La taponga. Fai alo o ia. Ave fea lau taponga. Ke no eri fola sai tu ma tonu tau. Ke le inga ua la tau fa taua ia mei o le ahui. O le deep fryer. Watu le tu ito no la tau mauta malao. O le hokawa ai I makuko nga ia ngafi. Kula ngafi whai matau na imana. Si au ne fiu lea, ma si au ne isi lea mai Amerika. Na o mai le nasa wha. Ia, oro le keimi vero whai tō nai. Ia, mankuara ko akele ia tamaiti le hainga. So le, ngana o kawa ilo. Mai sulu mai la le kamana lea. Deep fryer. Deep fryer. Ia saulo le to na ho le le umu male ia mo tangata matua so le aya are we following ale solo kamaki kamara ngale fries ngale mo amale fries ia ngale mo amale sausage ia ngale asu sa o mai ia aru li pore ka wiki halu ia perso ala ngole me ainga le ole me ainga le ai kamaki ta ole le ia ala me ainga le kerenga ai kamaki o tangata matutua ole me ai le ole fries ole me mongia ia. It's very unhealthy. Yeah, I langa o le mele wenge. O le mele wa ai ngai fo ila kele promotion o faro loa nei. O fries, burgers, fish and chips, chicken and chips. O se sa e ko va ai ni me ka nutrition so io fa se fa sa la nga MOH. Ciao. Ai o le sila va nga kai pe o nga mai ko pe o le lifa ia ma tu ai vai ngai o le tango fi o le sina menga wa kuka o lo fani wa kuka o lo ya ai va vai ngai la ma singi de fa kau ngai wa le fa kau la ma singi lo ka kala ngoma salo po o se me o le furu mo kupu ka sanga karuai fa kau ela ma singi o le sa le ongo se la mo kupu ngai ai ai la sau e dalo le wa makanga ngo sa le mera nga lo fa ko fa longo ko le kaule fa i kweta la bosi ne ai ya wa la marka i mia wa ka e fa pe o mera le pe o kon ko fa ka usa me fo ko fa ila lo ka lenga fa la yo lo chicken and chips ai o mera ko fa ka mo ya ma usa vai kongo ma usa vai o fai singa ka mai me vo lele fries le mo kongo kama e mo ko I ai o pikola ya o ma ko sa vai se ma sangia ma ko iwa ma se wori nga ma ko ai kene nga o le fiafingi ni mo kama ala wori o ba ko kua ai bi ko tole fe ko mai mo ke ki me runga ai singa ma ko fries foi le are ko o va pe o ma va pe a walula ma singi va pe ya nga o mo ko punga ka va ko sang bra ko singi ngai o kua ele kua ko sang ava ile o tal roto o ele foi mo fi ka va ile ia ga be besia le la ko fry sanga fi ia la fa ia to na ia tata matua la so ma ia foi fainga le ia ga ile kalesia ko fai me ke le kalesia pingia leo me ai ka me kinga de kamale ia wa ke fi we va come ai ka ma ko ka me ka me ke fa ngo fi ia ai va ia la commentary a taua pai lo la ma le solar panel o le fa ola wa ile kulanga foi le se fe mai le kisi sorry wa ma ka mai ka mai e bi ko popole ka ho mai ka mai ka mai ko seiras ele o pai mo le Atai atu le atau a hedi a chi va tai mo ta longa lesson tonight. I really enjoyed the game last night. So nga test el ko wa ko fere nga kain maro se ko wa ma nei o masini vai tolu se la mo tu puso ma ia so
O isi a tātou whalau i loa, ia o leitu o tātou charts o whanau. Ia, e me se fo ia peni valivali, o api valivali, o crayons, ia o tele manu anua, i isi a tātou spesiona e whaalo i peo tusi whaitau o tamiti. Wa sa whaatau ia le tusi whaitau e sio whine le astronai. E lua ala tusi ile pasene leo. Okay. Makoi maanga ia le pasene, wae mama avenga mo kaika. Fia pasene. Sful pasene. Ile tau le tusi. Ava pe whaatau tusi, to SMS sful pasene le tau, ava pe lua fufa, ia. To SMS le tau, ile sful pasene na tau. Tusi whaitau tamiti. Ia, tusi whaitau o charts, o peni valivali. Kasi le whaafonga mai mo mai le tunu o mai seo mātua. Investai. Tusi whaitau o tamiti. Tusi whaitau o tamiti. Le au tātou mōri mawina, ia tamiti fo i le lei mai ale whaitau, ma le tusi mai le vai teimi o raiti. Ke vai e māku kua fo i a le leia. Ma neia, a whaafonga mai mātua, o le ele pasene, se furu pasene, le pa ua tusi whaitau tamiti le seat. You know, invest in nei whanau le nei taimi a maua ko kongi vai aso ngai whakau se kus se kas. Ko e ol vai aso lea, ko e whakau se kus se kas. Ave lo wakari, ave lo wa finge sui, et kere fongi le ave so ye. Good investment. Yeah, good investment. Wai koe, ia koe fo, ia ka koe ke masangi. Wako charge tu, ia. Lako ala e whaisinga mea, au ngawhinga le i seu walo. Whaile IPC. Ia wha ese mai fo ile environment e olai. A wha per telefoni. Ma whaingofie ia o e lo wape. Ia ko ke foni. Ia e umai fua ese almele ke wha alonga kua ese fo i upura o karangoa me kamingi. Kusa wo advance akulu e wa ese le upura wa lo tanua mai e. Ia. E kusa o ngake mamarama. E wha per soli poto sio aere loa. E leo mamarama tamtiti o la e kopi kamingi ki ile mele. Whape ke face to face. Ko inga a foi. Item la e na mo charts, pero time staple, APC, yes, 4% to SM la to tamasan. Ia peni valvalis 4%, ia 5% to SM my all reference and history books. Ia o whapena fo ia toys al whanau, tais 4% to SM i la to tamasan. Ia whapena fo ia tauts novels. 4% to SM i taumasani. Ia so se toi nā tus. Ia te sua toa lai tonu ma e tangtanga e. Ia ma whai whaatau a wā fo ia whanau alo whapena ona tau atia e pe lai tau whai tau tus. Hawa o el whai tau no tus. Ia ma le APC ma le time staple. Ia nisi ana tatou special mai le tua tatou independence. Ia le tatou o loa le whaalu fo i le tu al tatou sleep well, pero tatou muenga. Ia le whaalu i le tatou independence. Ia le special tatou muenga, pero tapo 5 Queen, California, king size bed. Ia ponau male a fo i. Ponau, ia a me se fo i le tu al tatou pocket. Wale se tu inga ngai dua. Al ponau ia spring ia le pocket ia e firm a fo ina le kika o kwala e le ma o lalu le famalu. Ia o ye fo ia tatou special o alo tatou setino fo ia fe ono se la vol sulu melanto masani dua fe to se la. O tatou dresser with mirror ia fe lo se la li mas fulu na pa u e melanto masani a fe to se la li mas fulu. O tatou sefe medium sefe. Ia fe se la li mas fulu melanto masani a fe fa se la. Ia o tātou coffee table small whainga le a wātalinga malo. Ia e fitus futa ala i le lau e tasi. A whātau lua, se lau tos futa. Ia o isi a tātou o loa ia tātou foam mattresses whainga le. Sinko ma tapo. O le sinko le pau le se lau tos fulu me lantau masani se lau tau lima. A le tapo la se lau unos fulu me lantau masani se lau uno lima. Tama e mawhai mawhai ina matau sui ina ia e fufia ia. Kawa ia foam mattresses ia. Ia ai tasi le whamama venga mo tātou. Ia wātalinga malo. Ia ngai mai o a inga a le fia happy i tau whare. E le fia ole, ia tatou mattresses ia. O tamana ngari fia ia se me mapo ia whaatase e whainga le mga oe separate whainga le wai pelu ma sola o mai ia ala e a whawhaingo fia. Ia na o lato, ia aloa mawal whamalu e whaana. E a ngā fo i mo me au nango Beach Falles ma. Ia oe whaita whaama. Ia me se fwoi Beach Falles. Ia me se au nanga tau Beach Falles. Ia i le Beach Falles le ina i
la le tau atu le ingoa. Ma o atu e whaile wedding a siu tolu, ma o manu no fua. Sori, o le makua seki au mo mia ka Ia, panga. mami whaingo fia ona atapenga. Tapena. Ia, tā i lunga ia, toi whola whai la ia pia whape, ia whai fia whaona. O isi na o tatou special o whaalu independence, alo tele mana noa. Tele mana noa, ia tatou o loa le whaalu tatou independence, ai wha mai ala la stua nei. Sua tu tonu tatou whale loa, pe te asa silunga tatou penta whailangi, sa page. Ia tangtanga ia, mai sua tu tonu whailo whaatak. Ia, o le tatou ena financial ia. Promotion. Tatou ena financial ia promotion e whaalu taimine ia mea tau furniture. Ia, ai mese fo ia tatou laminator machine. Lato ia laminating pouches, le i forma le i fi. Ia una se lau i vasfuru le pau ele package lea. Mai lanta masa ni fitu se lau vasfuru. Al tatou binding machine. Tama le fai ia kusi whaingai. Lato e mana spirals, lato e mana clear cover. Ia e fitu se lau i vaiva. Mai lanta masa ni iwa se lau i vasfuru fitu tala. O tatou office furniture, le aloa ia ena financial ia. Ia o le... afelo se lau by 600 le straight desk withdraw. Ia fitu se lau lima sefulu mai lanta masa ni vatu se lau vatu sefulu. O le tatou emerge bookcase afe vatu se lau milimita tama umi voina. Whaina wha ona e tonu laipi pe vatu whai teu ilo mao tamarawa. Tua iau tus. E afelo se lau le pa ua mai lanta masa ni afe tu se lau lima sefulu. Ia ma le tatou emerge office credenza. Ia ia na whai totoa. Ia iwa se lau iwa se lau iwa. Mai lanta masa ni afe lua se lau lima sefulu. Ia o nisi ona o tatou o loa mai le ena financial ia. Ia e te le mana noa i isi a tatou whalau i loa na wa lai whaalu i le tatou whalau loa. Asiasi atu lava. Ia e whai loa tu whai pa ia mai manu sa tatou o whapea na te whisili nia po alu ala tatou product promotion ua maia. Ua uma tatou product promotion ua uma whai tatou se. Lea sa wha mai alas wharile te anei alas o lima. Ia ma oe o man malo i tatou pepatala o loa. Sua tu ton no whaalatu fo ilunga tatou penta whailangi ma whasoa tai atu fo ia le au whainga benga. E te sua tu e a whai tau au ia tatou pepatala o loa. Ia o se whaasoa tuna niktai au aso alo. Alo, kautai telefon sa niktai au le ua manino le matalawai whaafonga mai mai o le aturu. A whaina misi ati oi nisi vaenga na tala noa toi disu le sa. Asi hasi lunga o lato Facebook page. Pe te asia la o le sa. O lo o whapena ona whanga solo ai le telo whaalau loa ma o loa. Pai fo en whai meisi whaatau o loa mai atunu mau. Lato online shopping. Ia, ai, manuia le aso a forsa. Tai lava so alo. Manuia foi matangi fai ungo vai aso nei. Ia, per matangi. Ia, angi per matangi. Ia angi tau suru per matangi. Manuia weekend. Tai lava. Neve aso. Ia manuia foi lo aso a so alo ia mese foi nua. Ia manuia to aso Samoa ia lo fatele sa mo tau. Alo fa tai. Ia, ua taulunga le tana noanga ma le sapele nei tai au. Ia mana tu foi le taulunga ma le si ui. O le taro porkalame tato ma le si ui o le taro porkalame nua. Ia. Anu le koko malu le tolu tala nei. E umba ngai o koko. Alofa ile atu. Tolo ele tu ai lalo o le se fulu tala nua e se fulu tala na koko. O ia ke rola oi. E a por nga o koko e de kauria. Tu sape uma to e tu o koko e to i nu la tau sanga e fulu tala. Le pau. Pau al pau pe a mai. Re se mea. Sama mai se koko ka ko ofisa. Whakai le ofisa. A mai se koko e ave mafolas. Mankuala, a saure koko i, e orga ko ofisa makala. A lur koko ave mafolas, la kurva sa kala i le sa. Vai o nua, e whai kor pisigisi. E ene mea ka ore free taste. Free sample. Koko whano ko mai sa wor bere la i. E o mai foko ko e ka wor pisigisi. Manuia de aso tato tulu. Manuia de aso tau lunga po klama 685 morning show. Seisi va po ta leono tau tau. Ore ngalo tau po klama 685 drive time tau tolu le vevele so.